open ho asem edin no Kingsley Kwaku Buache, popular known as the nation's uncle, Wofa Lumba. Nations means ewiase nyina Wofa neme. Yes, His Excellency John Dramani Mahama Wofa. His Excellency Nana Danko Akufo-Addo ne Wofa neme sana His Excellency John Adekum Kufuor, His Excellency ono so ne Wofa neme sa yewura opinzo tumfo se tu ene na ni dakoko mu ne Wofa ni mpon neme yewura onkwa so ma yakọ ne ama hyede ne ama asantema nyina nso yakọ nyame ma asantema ye ho hyede ne firi se asante ba panyini da fom asante ba panyini kwakura asante ba panyini atwa na ni ahwedan enti no eni bra ba asante me fi next week ikono eja dem den ye be display culture wa what wa bo say yes amamre ene amane enie anu bi be fifira control ma ba abe jam yewura pinso tu fo se tu na asantmemu ayehye na asantmemu ayede ne senti no yewura be ma ya akọ ne ama ho hyedene ne ama yenyina ye ho so yakọ ene hyedene enye ketwa enye asemwa enye pechesa na nso abasa sai ne ebe ye no ebe fa ne sa Kevin yata wona eboa wa MC a ho pa amadwumadi no akọ nanim sa nso na azuka so bo modern pa manante mienu bi so aba omudi ni nyame duru me makate ya omo so bo adwuma pa tiatia ne tiatia no omo bo adwuma nyame hiro omo na onye omo kase okonkran bumpuni mantem so David ono so bo adwuma pa akwaku bo adwuma wo ha chese enya asemwa producers ebo ya chidom ne nkwanta bisa Isaac wasi ye nkwanta so ntwe omani nanso ofro ka na junction so a ene besu sa nso ena kokosechi frecha wo bo adwuma oko ye story afi no nam kwan so a wo ba Cedar Worship Centers of Panyini nje sa amle one na sofo enam kwan so mo ba nso mso rademfo medura sumdim na afi yankonko ye animu a ene ye bekon ede akọ go so man hema oba hema onkwa so ode hia mechia wo na mishira wo ohene de ye nchia na ohema ye nchia to oba hema mishira kwese na afi me maami Anita Hotel nso anumere nshira so nko enyo portion D4 Samuel will go so D4 Sam or go so D4 Sam Jesus Anointing Revelation Prayer Ministry papa I salute you ones of mame ebiam wo bia mechia mo kwan so nkosukura kodwa din nyame wonhira wonu an da form no p wonu an no p da form wani ayo ya no p yebehwe na obo ade akan ho na yakora yenu an nso achi na ayefefefe na yetimi akon ede akoyanim kenjire busu apanyini fo nyina mechiachi am kenjire busu apanyini na no watranko ne wo kenjire nyina mechiamo mishiramo awrade wonya mu kase kwaku bibi aboko de kwaku bibi aboko ene fie je na chachaye yes na me de atwa kwaku na yenu ya wasem da nso hwe the pressure akura so chen gogo saji o na so ojide gina ojide gina se me ko mehwe ni mo ojide gina ya no ye mmobo ojide gina na asem da nso basha na ya na fe na ehu memayo nye izo de bia na mekase ba ma bia osisu a na ukutri betri no nchese se bo ba mawi na asemsi a ebe ka cho se wase ewu a ebe ka cho se wase ewu a na be say yes o mema sem especially ye kase wase ba wase ba se asew no mema de ye mobo yase ni ye ni yo o ba bia ye mobo so maka akodu se wase ewu a na ebusa se wase wo ba na be ma o gaze be ma o ndi ese o gaze be ma so be ma de ese nya yi bia de mo ye kase o ba de a ni wo de asampa na ato no wase ba mema mobo basa no bia hwe wani na wasa jidi kakra o TV so no enti fo de ese de eden ese so ma miensa ana mo she fridge mu o miensa baby agodu no no ma miensa na se na wan biem na se ba na na yiri nwa pani na nura so be ma ba kon so na konta so san ato enti asemo ya wa asemo de ano ode na yenhwe na yehu ade nyankopon na na be twede ko ba de be kasa be kasa ya kokuma menchia
your friends say me chrome member nyana na obo nipa no ne chrome member na nsen nsem bi asisi ho ya galamse sem ne bi asi asante achimia me chrome dwaso na yene ana epe ho saa dwaso yene ana epe ho saa ohini bi besi so na efe na kwasi prempe o fight ya say kru no na kwasi prempe o fight ya san ko bebo amakru na nya ntam pafra na ono no kan bo ano na nipa bi nso wo kru no mo ka hwete enne wawuko ni nuanam panifo ne ade na omo satam na me papa me wo fa ba ko sentie na omo na etwe manso no so ekọ na omo ba bewu no ena chesentie ni hu se etwe manso omo twe wahensem no emoa enti akwasi prempe wuye no ena sentie ni kotsa na yase ena ye fe ba sata nipa na etwe manso ya kotia se bo na wukoi te no na ye ni panifo na nkora na aka no esese ye hu sisi adwaso galamse ye ba betui so mani ba kromu a ana hoho ba kromu no obesua mpo atwa o kromu ni na akire no enti na no kwase adom ye big demonstration pa e odwaso so omo mpene ese nkrofo bi di mfidie ai se ombo bot test ni ade na bebi efiri no ya ohenempon kase bi na efiri no ho ya chese akoduru ho na ya ma ya ni anya den a obetu nso ampa mo betu ampa enti kwasi prempe no teso no ma no ye na fe ne hu ne so mfa so because ya kro no hu se ya kwaku ko fie bi na krama e wo fie wa nkrama wo fie wo kwa ya fa so ko nkrama nso ni fie wa e wo kwa fa so ko isi adwa so no ye mpani mvuo nyina no asa enti ama obi atisi kro no ma de wo pe na ede oye enti ye fa sanko na nyankopon ma ya hoden na o ma ehunu mu enti dwa so je de wakono ye wakono biazo fo mam ko se munyina se mema ade ye modi ade me de bia me ka me se wo se jiwudi na obo brade to ho na omo obi chimu nsafo abete uwu a wo saman one ne wo asem die because what else wa amakwan to wo dija wa de na amakwan obi de be chimu nsato achi wo sisi pc obi sisi wo sisi bi so sabon sam kra ne bawu edi abrabo mu no jasofo mo be na mabu no wo sisi pc obi sisi wo sisi bi sabon sam kra ne bawu tuma mo ntena jaso na ade a mo firi se yemu na nanom dia ya asumdie de mamo ne momamfo no momo obi mebu to me de bia momo ani nya din sole se mema na nanom nsuwa ene abosom ne moti anom ebe sole waka no ata mo chiama nkunim aye mo dia ndi asofo dazo anjaso atata chimbiaso yes nyame chiama na onye mu nyina akase ene nsem da fia kwaku na ade ye bedi ngoma na odene papa koma ye bedi ni nano inko na awre woso papa kwaku first futu sem no kra de na ye ma awre ho no akwa bi a wakwa asole se kwaku wakwa asole na eja ye toto nyuma na ye ne first one so be akotubi kwaku okogina wa ye he ne tebia ne bobre na bosuo no na sofu panyina akohwi mic na fizo wa na tiko so nkota ye ni agoro wa abrante ne fele papa kwaku no ogina se sa asole no onko biem kwaku na obehu abosuo no so ohunu nso so a obehu se unfire urade na won tini pass ya won makwan owura asole fufuo ma na wo sofo no se omunya no kura wo de be entertain ye sofo de sa no ogine no mark wa ne kwan akwaku me se enyini ya yensra kwatia na se obi amantam chechire ho a enjezi oni achede se ne oni patie bi awurade che ne doma chede mame nkomra na ye mewudam na de na obetufu ama nipa hunu se abrabo ne yemfani agrosa 21st kan gese me mo ama ne mo kokonka nchire se abrabo na ye bono me pacho be ma se osikadie be ye wode akonto da ho na betumi akobi na se be sika wo ho na se obetumi adi wo yire da ho na se obetumi afa no obetumi do ma ko school graduation obetumi aye bia na yale ne uso ntimi nkanto se yade na ye friends ya teka etete we so sisi woto ase wanantuo no pacho bra no muntu ase yakora mfama 21st clinic na dia simi ya hema no wo so mu utu ase enye so mu sensene ho so wo mu sia ma asumdi abade amount yade we no atiti nipa bebre o aha nipa bebre o chese amani nipa bebre atoba ha distroke kura bre nkofo pi ne se ndi wase wo kumase a watu adi wo hwa overseas ya Sompa TV abrosan yeso a ena wo sanso ena oboase cancel quarters so obeba ba beto wo mo akra nso dome
market no mo sunya nkranza tachimai oba ho a mbeto nka ba bia ya modini no de from number yi omba ba yen hyehyɛ doctor for no do so mtumi suma bi ofie nyina ho no be treat kama we say doctor mpacho meme ye bema obi obetumi ahwe me am wato mba ye oba omde oba kama beba fie ba obesa wo yade o nia wadwene ne yifiri otirim esa nso na aseme so me ye oba mehia bema ona ne nsem ode no obetumi ami massage ama sa asiatica na wayera nso so eno so ma bema nice omkokọ efe tuntum efe eno so manyine negative obesa yade omunyina ya doctor fo atese wo mo bo ama ne makoto tepa ye 21st kende nko na yesa ne senti no fa number ne 0249 311 0249 311 0249 311 3A co capsules for some encancho say fa ko yade ye beda ho no msu ntu ase mfama ho waso na yade no msu ne kuro moduro it is a wo mama nton wo yade duro ne ma the sent no obo kokko aka cho say duro no wo hye ho it wako baby anase ye nyiwa mpacho bra na 3A co capsules for ntu ase mfama ho wo number de go afidie so se ko ne sisi woto mpacho to ano sa wani ase sa mpacho sisi body nanim sa ama ko mpe esinanim asisi no adwojo ko timi de sanse mu no nyina ba mpacho number ne 0546 107 0546 107 0546 107 me patro ye ko biem dia me ka sa Apostle Dr. Magashi Emegashi Heba and Spiritual Center sa brantewe angunani de hye ya wo ne ketu ebi no amo atwede ebiem na ya haban green yebuzi ase na se kire ne se mpanimfo ko abusa na be kire mu se oyo nipa bi a awurade aye no duyefo ode nuru ne haban ebe sayade ne senti abusua kora no na onyini o mu hia no mane si kwa so ebra ye hira na oba ya no so abepia santema mu ha Amagashi adwuma wo ye burade ne ntiase so Dr. Amagashi sima meme mo yade di njewo na emom wo yade no e na fabra because uguso kan yade na mpanimfo ne nananom ade ne na mo kire na haban kure betu sa yade no ase etitumdika wona de na ni scan nipa no otumi joso yade fia ba ifo ne kuram obodi nchiro nipa kura wo yesa na otu ase de ama na okọ ubeduru fio na de nipa kuro tiri so Amagashi nko na yesa anti Amagashi say men kan chose for number ye frɛ na niyama nkoto temfama Apostle Dr. Amagashi the number no Apostle Dr. Amagashi fra Amagashi number no na wo mwana niyama nkoto te MCR eni ha mo de beto so ana Sofo Rekun of Rekun Heba Sofo Rekun wo boy dum won e friend e kurase doctor no wose ya habanduro pa kasa won na tie haban di nkoma wote dua di nkoma wote no won de mo mfrɛ na kurase doctor san se wo ye adwuma wo so dom kase nurse wa wo akire bra na afi no be nti wono da bia wa ye busy se wo ko doctor bi wa na ni sisi ne phone so wo be hwe no won de wonya de yade ne ba ho ya won ko an wote ma ko ti se wo de habanduro betu ase eno ye Sofo Rekun no wo ba adwuma pa Sofo Rekun se friend si number we na cheche oyade mu na onfa ho aduro nkan 0244470067 0244470067 no 0248672271 Dr. Rekun na wotene nkan no wo bo adwuma pa RSYD studio no Vinci studio no Vinci for no omo bo adwuma no Vinci sim nkan jo se wo ya abrempon yie pa wo pese camera na ne yefe o ware abrempon ware o pese camera na ne yefe ye ntwama hu se video no picture no akono udi birthday kakra wo ho pa two pictures akono mo me capture omo na yesa o to obedi die na abese wo ye wose ye nkan jo se ombe ye amana ye kama pa e de amount the send for mo number na frɛ na wayi no aponto no abedi nto no omo na meka cover amount na bibia anye kama pa ubese o twa sini ana se utwa YouTube die na abese wo ye the camera na ye nko ade a omo se bre number na 0574 715 778 0574 715 778 from omo joso na niama akon ede akonanim ede amount niama be kon de akonanim ede amount na yekoyanim pa sanso na ye sompa sika kese sompa sika kese no eye aduma wasi twabi ne dibi eye lucky abrabo no sa na tie etire ne yede nante ne senti no eye star 426 star 18 hash star 426 star 18 hash but onya bottom krodon sa no a ne edi akire a obehuna ne se
yafrɛ na ya send ya begu phone so free say lucky nation and shane de anyu bi ne kuma ndwio obetuma di 500 million obetuma di 5000 obetuma di 500 cities obetuma di 1 cities obetuma di 2 cities depend say de obetwa ne lucky a ebe shane na say wo kusi fi ano no timpacho wonso ye bi na be boa wo pa amane ma akonanim losing beverages men control say wono no omo bibiduro no no mansa no if delay man ne dia e na ono so na de losing hair basa ba adwa so di papa we de 2-in-1 was no mansa yale ye ba na maduro ni nyina wa ye de aba bibiduro kwan so pa ane abibifo ya mammerem ne ye kwan so the sent papa losing se men control say fa number yi upebi atu aton bacho upebi atu ankra bacho be se de bi mra draw store and our pharmacies wona bacho number ne 0242-133577 0242-133577 from Mombejo so na 0248619999 0248619999 Mombejo so beer de no ane crop eno ane beer beer no eno ane crop me say crop no eno ane beer eno ane crop no eno ane beer bubobi no numbi ne bubobi ena team fifre sa tensuo no edaso na kire sa de na ma no na Friday wozu okwadi akonya ba ko obo ana yere na bebu ni ndia wozu simfichire so sa dia ensa wonum kofi ayemo no eye beer eno ane crop eni omo boss okoduru fi a woza na yiri hu na no apedu na se wono pe bi de na to because onom crop no ba adwuma pa di mantem wa ba bi a wo utu bi aton atu go ni ebe ho be de no because ye crop no said ye nipa turn this time no obi ahunu se ne nsa papa no ojonso an wa ye free enti na nsa papa de se obi ebo upese onya sika furu kura bobobi obo wan se bank akrako onya ne nice one sika for de na wo de na e crop no a edi crop no de adwuma ye ni kurum ha no ano edine papa bia de eno ane crop no eno ane bia ekwaku ye ko akoye ni ma tese asemu a asie no okumese me hwa me wura hoisa na akro ya kudura sole pa na ye toto nyum no akodi live so ne duru nso ne ye de mic ma na so banyina de afini so adana ya mo de asole ni di agrosa ba so fo bi ye kana wo ebi ye ngurase fo kakra wo di asole ka si ye di agwe gina woni ya wayi wo be da to nyum akwana shine sa obonani no wosu no woso won kwa asole ni biom kwakwa konya asole foforo Sunday duru ye pubi abe ye worship pagya nensa na omo nyina da form twetwetwe the soft no tim so ye comic kakra no ye so de bre so also beto ni mabra kwakwa ye ne yesi ni wi a ye hu se sadio ni party bia no awrade wo bibi foforo e de ne ye go video ne mra sisi ya kwa ba sisi ya osura mutu tamfono beye bia omuvu church de kwa afedie so for wo sire won ye obi atadi no osabi afobia se de na tiefu omani wo say yes ni na metuya Solomon afedie bia say mojai o to ofen if na go me sire ba wani je o Yesu. Whoa, Crawford. Koku very fantastic. I was saying could go me. Koku
bibi ntine sofo ni ntia no so video no wo ho na me ba me ne MC a adwene ho no mse da bi say afidie ne so e be pira papa no na nka we tam ye jeje mic free ni se na me pray no be kan we nwa ho kan ya be kan say yoi papa se wagye wani so ye wo na tikoku nsapa je mic na ko ye basa na me you change church na eno so wo ko sa usuru saba utim sa nyom wo pe ye de man on the sign keke no ma JCDM jeje na akwai me yan hwe ketu abi nkan wansa yan hwe ketu abi nkan wo chese sign o ye no ho kakre ka e bira no yes oh Yesu mu enyume ya wenije osura nije o yawa hotwa eyosura hoto your time for no beye biala enumina second one for so the prime other church na kutia ni atamfo ni beye biala no wanya nije o Kristo mu kwagu ye panyina wo bie we ugina so no akade a che enne abusua bi a omo batise ya omo mpese obeso bibia mu ebi odi bibi ba wi ase so far yes wo yare 20 mini ye trotro no asoli bi a obi tise wo ma yemfa no nya hwe school bi a obi tise wo ma yemfa no nya hwe na de na wo de company kwaku wo de yenche ya tiefo ne arefo se ye second year adika tete entete ho yemfa yako kese ma opemso ene asante mani wi ase manyina ye nyina ne yenya na ono mumu de apem ne pa ndimde ntia ye kasa cause entrance ye kra ne yizi se wo trance fiti anopa me ye de kwa wie ye da ye wem se ye bomu be 3 days as 4 days enye yizi eti opemso be bia wo bia nyankopon anya okese na ma o hyeden no more hoden ne mfanko sa ko no ye nyina ye ko nyina nso nyankopon mo aye na on hwe so na tenka boni de nyame mpangu ma ye ne ye nkokora ye maame ye nana ye bibia ewo bam na nye fe ye wie na na pram so hen nana bibia wo bia nana mechia wo ne akonwa ntra ne nana hema mecheche bibia odi for somewhat and I'm say me and him say that me name there my friend na me nya baby a obi am chia na free wo Ashtown anan eye na bia bo a wo bo asante manya asem ketwa ade bia ye sunsun fam de wo de fa na free ho a bibia be ko kamaka ntra ho newu ko be ma onura no wa hwe de ye sunsun mu de ni nyina na behwe na bibia obi a no wife ne ompani fo nyina me chia bibia kwagu onse we ase no sante kanse be obi ape ba kwase agro obi aso pese obe obi so we de no obi enu a o prepare say oba be wo ba kwase a obi enu a oba we ase o prepare say odi onim say nkondo oba we ase no oba wo ba kwase a dabi na nyame abode mu no doso na nyame ne nim ne ye na o ye ma ne ma okay achede we obi kasa kama na so wo ma ne mic a wontimi nyina ne mu on to dabi kwaku wo move church no obi eye men fan se meka se boy 100% okay obi wo fie kasa e kontokwa ye dede papa fa ne be tran se asemasi no won kana se wontimi kasa ipadom emu nsem no enafo nti ya na e be se wo hu se obi ne ba wawo no ana ni nwia bi o situation bi mu sa nkrofo no se we kwa abluchi man mu a se beta na meka nipa bi a ye ne reject o mo ha no mo ne wo sika abana ni ko mo enu ti na brofo me meka na se me nkasa ntia broni da me se me nkasa ntia broni da because abrofo mo hwe eno ma wo akire ade a broni ni wo fi sa ana sai no enna broni fa no wa ye ni yi sa na ko bible mu so se dia pratete asai no
eno na no agya no fa na yede wo ye ni am de Christosum na ahye kuro sa to no nze nya no ti no wo hwe no ma ya na nsen recycle no ma ya me fan say yes scrap na ade ye sesai ya ye bobo anu yi eno so abaye obi adwuma e wo Ghana ha okay first ni yenim abrofo na mi ehu se kan koku ya ye sore ye no ma ye totwini omosa de ya de foforo okay nti ade a protect ase no na abrofo fa ye de eye ni ye sa na bible mu so asem te be see that worship was sentence bia ye cha wo okay kwakutobo some no foforo sa na ya na ahomete because all the ye kan nyina no we mu nyina se be fie nim ne ade bebre o enyo ebusua bi mu kwa na anya nti se bi beto ba bi sa na se hu ni sa na aya ahomete sem kwakuso ho wo so di kan ko ba bi ho na ma ye reject no me ka asem bi se bible minu mienu a wotifia wo hwe yen ene wo a wotie yen se bible ye gidi na mu nsem se saa na te de a ene yen kan hu se heaven ne ko be ye de ne ko be ye de pa wa gu me sofo jima Christ's life mission papa no me pen no ma bia sem kire se di ntia me pen no ma bia sem me asori ko no na nhye da nya me hobby saa okay na obi beka se edume bi a ade nipa ho ne ehwe kwa asori edume bi so ete saa pa edume bi ete saa pa because of bi wo ho a ohwe ne ye ne nkyerɛkyerɛ a ema omura ne koso ma all the time kotie no ete saa obi wo nso ade obeye ema eden ema so no kwa no kondo wo so ma epam nipa wa kro ni nkan so ko me sofu jima papa bebia obi ana oyere mechiam me kwa sorry na me ko mi hunu ma bi se onre nipa sabe e kase we de wa bo degree na we de wa ko sofu suku da bi onre de tiwu na no de mark assurance so se ne be si preach obeye nso okay me si preach ne di for some line bi sa ampanso wa yama sabe mpe nya sofofo nko na preach wo etu behwe no de mic show me say man pani panso be preach no na dana kwam papa bebia obi anyankopon sha opa wagu no ma bi koso sa yenwan wo se tie nwum no o se sania meti bia no yesu na eden aye tie nwum no sania ene na ho na ye mareho wo se sania meti bia no yesu na aye ampa adom enti ne Ghana de wiasesem de ye beka se kutia esunya kutia eye obehwe no na ye nyankopon na de sa de na behye ne se to sa no no na nka obi akoma se senya wutie bia no eye awade na aye tinipa nso omu sa ene de na ehu wagu de ehu nyina ne se de okọ asole owo sika ya fode ba otimbo kese no ono na ye gene so ya bojene so wa wuni bie no nanso awurade yesu kristo na ye nyaa som na ye kwa ye boni de ma bi ka ye awurade no mo pon asori ya ni o yale pa di cancel line o yo o jimpa ba ma no ho to no odilai next can ni so fo sheyin sa no mu di ngomo sere na o to na ekom de no kom be de o sa kwaku sa no ma we koso na na me ka kire ya sofo ni bim ene ye mpanimfo bi omo do ma fa awurade anaso omo te bible na se no sa no ma we ni kwase ehu ni sa so ye sofo kan na se sebe o te bible ase a ye reject nipa except say obi a sebe wo asori dem na bi nipa nde se kan pi ho na obedi ewu ene ye yere wo a kire wo nyansa na mo obi abasa bibi timi mu me pese mumma me mic o se opani baby okodu ya no no so ye sofo o na o hwe bibi hwe nipa bi hwe kire nipa bi hwe sama e wa kire but obi so hwe sisi ya de nipa bi ani ni san kwaku na nipa mu ye mienu na se de o hwe akiri kire sama na o hwe da kire sama sa nipa na so do ho bo no do hwe prepare de enko ye sa ti sa sofo yi o hwe akiri mu sa abrante ya peja nensa yenim de woni mu mo ne kwan na mo fa mic ne nhyɛ ne hwɛ de wo bɛka nanso obeso mo hwɛ de asi so de mo na wadane ani yo sesa yo to collection to agwadu me bi a wo kwa asori bi mu a na ne ye ne no ma bi e koso a wo bɛka sɛ wo kura
se wuni atade ko ni kwa so ko sa so de no nenso nya sa ne te kwa ku me kwa so bi agidi pa me pese mabodi na sa so na nka mani je ho nenso ade bi a me ko hu no no me se pushi mo bi na obeka hwe amman ko sa so de bi dabi min ko bi mu da e ko na chat min ko da se nyon kwa nya me fie min ko and what he do so for no de oil shining sem okay and also obi amfa sika mechia no okay na wokọ a but the way in surrounds or the surroundings some say wokọ na the sika na she ore na se ni sana ore ni shem na the sika na to ne na ase na metwa me kwa so anya no ma bia na so fo ka me nye bi wo a enka makoma me nye okay yesu so no bi we enimu ye kra ni bi we mu te du me bia so ma wadwen nche o se bibi sa so fu bo atim se sika o je na po no wo bo e se hu yankopɔ bi ni pani o pa na sofri obi obaba bia no de ai sika na chia no se fato me na ase bishop ko ni no de sika na chia no se fato me na ase mai ba ko timi so ye kuani eto ba ya wo chia ni se wo de sika to o de sika na to ne na ase a wo ko no na sofo small boy na san friend papa bra ado ye de adwuma no so ba cho me do o sinti dan se mo de fi na kro en sam me chia me sam biem oh mi donyame yenkase donyame but me se menkase se abele ska woni bi de mi sika ne bre mu nyina no na ensa no de ko ye adwuma no wonim se wonya tade papa bi ahye wonim se wonya perfume bi agu no wonim se wonya shoe bi ahye na nso le manu so asosidie na mo asosidie kwa ku bida no me se that day that I'm sorry for dem mo me real hui wasiko fina conference amu den sa me chia me biom ha nyame fie papa panyin o sana Yesu Kristo be ye papa o che panyin papa o che panyin asa be so sidi o na ase wa nyampa ye pa bi ama nse ne nsem o de ne na sa sofu na chi no o koye wedding me boss me nantan ye no obeka che so pepe sia ma na no ko wotua na ye den sa sofu no nyame tua ne ka o koye wedding no me boss me nantan se wotia obewusa me ne no opa de opebi on fa me nko me boss me nantan ne wo Fox FM o ka ri wa ye ni mi anka bobbo na so ni di kura me hinkura si aka ho na obese ne se wo ye wedding no ni sika ti me boss ni animu na ompe besiama na owie ode abeto bebi eda owie sika no ko onya ye ko obeti sika tua kwa ye gwachi bi ni na mso onse nyame atua woka eduru mebi a bible asem wo ka no se den wo se obi akura nso me a empo ano ani abosia beso me eni sa de ye hu etisa wo fi se wo sika bi wo japade bi na nyum sade ya wo sese wo anso me ne kura na obenya nipa bi a ne ehu wo mu se no ama ma beso me no ne ai empano you preach good ko anim divo o kan bible ne wo mfimfin wo so wo se matia twameme wo de nipa kura wo fi wo se matia twameme hwe grand challenge on na ni na so mehu ko anim yaw eno ma betiti se no se wo ahwe ye timi ma nipa da se ni trafia bia won kwa so de hwe nipa bi na ma nipa bi nsakira me na make a kira wo because nipa no nyankopon hwa akomam na nipa he de etue de aniwa ye hwe nipa na ho enti da sante kase ye sebe o ye hwe kru ni anim ene amanado edumra bi kwa na okwa so na se BBC ni ye chade a upa yo obi a woni down pass steady na hwade dade chana ye chane de owodi na ye bo de woni din na de chano somje ya kasa a kire Yesu Kristo wa man sa wa masa uba wa wo de wanya bia mana bro so no enya ho na nyame ba ye o enya wo na Yesu wo pa wo de wanya bia mana bro so enti ba bi o ka kire se mo a mo sese so munue mo a mo sese no munue to be kwa sole bi obi nni atale hye obi ni mpaboa hye na asolefo na mo do mo fi so ma ye yiye no members bi ewom no ma group no mo twetwe nipa no it was mo a mo sese no munue kan ba mo na ewom se mo amoni agene na mo sere no munue mo re ko na mo su ite wi asese anoma ye hu ye be sere yenyuma asofo ni biampa nyame ahira waso dan mu ofe nanso sabe mpraduasa wonko ntime na oyire na o man kotrema nsom na ni sa koye so ofin kan ho ne ye to mic no sanete nanso so mu ne age afin se bo de mu dia ye yimfrim enso ne kwaku uwi aso dan bi ma de yaye ho no se nyame ampata na oni atade na mpabo anye fe watade nye fa untimi nguram
hwema menche nkramofo som akwa bi eda ho a komshani Muhammad yes anu ma no to ho no eboa na de bia na mekasa asem hwe first na bibia ye bibi me se first na nkramo dan ne yantum me say wo de kremoni bi be from ponka first nkramo dan aso dan ne yantum a kire se na da ho se wo bi gura ba bi na se onya ba bi na o eno ko wura da ye nya bi ato ye pen wo Côte d'Ivoire ya papa no mu Côte d'Ivoire o mu du ho madru me bi ho no ma ba bi o mu da kra dia nya me fred dem wo jam papa mo me asante nkabo na me fred dem okuta nsuo no fre nya me wi a na wa chia ne ho ato ho enya de obi benya se sole ko ane ye be pam enina nipa bonefo ba na obehwe na bi ye jato wa behwe na ceiling fan wo kwa na nipa bonna kwa nte sa de a nkeke mo so danke yantum aso na de ne ehu ena sofu bi se ono one man church so no ne sika no de ye ba on kai se enkoda bi ne hiafo bi on beto koda se eno ne ma aso na ya asole enu de ye bo for de ye bibi kwe ye yim etan it is an ekoso de akwaku me kasa asem a che nipa da sani biada se wo de wo so fa urade a enyenyi yimu akwa na po ye yinwa ne nyom no se sania metie biada yesu na ede ayeme ya dum sania metie biada ede ne yehu ewo ye nso fiefiem sofu ni musa se be brabia wo be ko sofu bi fie cars egu ho wo to no punu ko ni gate mu ko ento okay na no anu na me hwe akwa na me refi ni do I rasta o preach okay oh na wo TikTok guy kokko bi sa small boy na ai wo rasta bi sa so nyame hwe kwaku mi wo ade bi on se kwaku se ebi a me no twe manso a ti amafo tie sa asem wo yi se me wo ti me no wo twe manso a kwaku bi a na me na ma na makọ TikTok na makọ se wo kakasa bi mi ntwam o ebi a na me dwa wo no wo kasa bi a wo kan se me fa ebetuma boa me ti ni kwa se me twam metima fa sansam ni bi na me so da boa me wo ba bia ma ye hero ba no nkyere so meta nti wo nsem bia ni wa ese se mitie me totwene so nya me kan asem bi na bi obi be hu se nipa wa ye rasta na wa sha American dressing ni ade ene na e di judge nipa batie nsem na wo ka no na no na mitie na asem bi o se me menye collection se me ka cho sika me se ne ghetto enya asem ketwa ye musa sa sofo dodo sen eno no ankasa tu ni car na afia so ni watima ye nnuane ebi mo ye de watima ye nnuane e de akwa twe akra afiri ghetto se mo mra na community obi wa community no gane afiri fie akwatra ghetto wonye obi ma no so me baboa hwe mo amo sese sikai kroma afo bi ya doye pa nkola ye o mabai ye do mo pa mo no batabasa ite ka obi akoma ebi a weekend ya ye besi mo behwe no wa ye nnuani asi pick up to nyese bia so o mo so nanso ekomo ya saa na bible na eka etu obi wa ya na ade a wo gina bible so e na ya ade no but wo nipa oto no wo beka se wanya no ho na o ya saa da bi okay after sa anaga na wo si utie nipa no akwaku mesi unya so nti da bia meka mesi se bible na ye gi atum ni se ye se so konko no except se wo nipa no beka se bible no enya ne kura na se yesu nyankopɔ asem beka nya ne kura se wo gitum dia e na bible nsem akwaku o ka ye na ye di so no de ye hu se se dia na sa na te dia and heaven ko be ye de so ye mama fansia we he did do as you preaching na ba unya ade nkom je kura be fra ai na mpesa me share ai kai fansia odi form na samwa na agina dwane nne no odi futu sem ni nyina abram no efie panyine no yakoba ne nya bi sa ne de aba akwara asem no asefimo na ahomte so obatan bi bewo ba nya ne opeye no na ne bana be yarefo na watima akora ne ba me na dimviewi na emfaso ba ko pe bi pie fri ne ba so na nko hunu se okay se me bra anye kwasa kade ne die be man wo nyamesum mu ama mfie dodo ode aka awurade aden na ama me bayi awurade aden na ade we ye me no kwa se hunu se ade awurade de ye ni nya no wo reason ti ode ye no sa time ne so a wa wo sofo awore na ase ba afode ma no etu collection manager sa sofo na nsa ampese sa ade ni be pia ma wo awre wo awudi na wo ya wo awudi ni nyame ho no afiri ho kura mo se nyame ni mbotaye ntia sofo abu akwa na bam se femfram ebi no mo no kan de to so yi sofo panyina bu na bam se bemfemfram nyame na wonye yimu no akwa na wo se odi se nyame na ji no wakoye yimu gu asole no
abrante ya no jiketua bia akwai doji asema akosie prepare your number no be free akwai doji ya me say was here me tie several times me tie ya na me nya video ni mi no wakuna nya asole ni din no ene sofo no na ka me pray no first na we ba me say was be gu enti okọ wa church yo mde ma no Asem Mpe video am ye hyehyɛ me no we dey okoye kana de be ma we dey na ye do wakuna opagya no azuka fashion bi ma me na afi yenko pick course fashion bi ma me yenko pick course number is 0548931931 0548931931 0554931931 Oso na fa ku wa ni ni ba kwa no the film no was so I na me was shoe number na ga sem ji grano sa onya on na je ade na no wo re sa Beye biara ewenije o Yesu mu ni otamfo beye bia no matter church be pam ye so ompam ye se ye maya yalefo so omunya yalefo se ye twetwa ye se ye ntwa se ye tukwan pen se ye ntukwan pen ni otamfo no be hihye biara no ye de ye da so wanije e wo obaade mu nyame nhira brante na onya ne kase unzu bo wuram ne yanko 0548 9319 0548 9319 0551 9319 yankunko yanim hello yes sir office abofo abofo ko yankoy o yi ba na yo na that's we ndi oba o yiri mo je o ya tune bi je din no oh wannan ga kun ya ta asan da mu ko so na tele man dingo ka ko di ba mo nin kuno oh tele se ya ngo ko ko na kuno fa to ko mu ga ya ba na bi je din ne ko ko na ko di ba ma ni bi na mi na ye go eh ato kuno mo bi be yi o ni ba ye se ni pa mo ara wo so ya mi woni mi bi di ya ko bi ya ndo ye to kuna so be se ni pa mo o be pre pa ko ni mo ni pa hello Hello. Kevin. Hello. Ye Lumba Kevin ya na obi foforo. Pachamia. Kevin bibi aboko de. Pachai. Uni no se ho ye. Pachai. Ye ngwa ye ni mu a. Okay. Ni pe bi ara no wunya. When I'm not time no. We dey ye sini bi. So yo nyeni o. So yo sikanino. So ye Yalifo. Pigeon. Correct. Sir, yes, Lazarus. He was sick and Lazarus tutukro. Ah, okum. Even the Gianna Dafama Codino. Osikanini Soman and Kramai Song Power Lazarus. Oh. Young lady said, Nipadi said you would Tiabian Ubo. And so Muyan. Amuko Samai. Oyenino, Osikanino, Ebre Elasama, Okobu Sanjem. Yes. Nanso, Lazarus, Babata, Abraham, Akuma. Yeah. I found that Osikanini Katu Oyeni said, among country Lazarus, all many is so. Okay. Nanso, not a cage. And Chini Baby Arano, said the Otiabiano, Uya, Emma, Erade, Sana. Nyamisha Kevin, Nyamisha pa nini audi abandon susu. Hello. Hello. Yes sir. Hello. Good evening. Good evening sir. Yatacho. Ade o mona ka mo aka no. Sai kura lo me asole dan name to. When the carboni abandon. Anaba ita abata. Ora na fa ta. 25 number. Nyamisha pa no me okasi. Hello. Hello. Yeah.
Wofa Lumba kai. Kai. Wofa si Pizarro ni mi do kinke. My Pizarro. No Wofa ba ko pe. Kinke su boko de. Wofa kinke su boko bibia so mu chia o. Bowura mna nkofo ahiti wa akire. Wofa na Wofa we de ada Roma, ma fa konya sunpin so na mentia me ma me ba ko anti Cecilia Opokuya na oko asoro Roma ma me kasiya tente na wache infantimo no babre wajina ga wo golden touch a wo tie dwuma die den okay na Wofa Lumba ene video ya odi atusu ofa edu ba bia ya na nipa binom yema nsem ya awreho sanse ye shop anyi ya otunum ya oko ba bia anya no benso ba no nyame ada Roma ya je no na ofa ade ba ko wo se nipa bia ye hye no so wiwe ya se we are seeing any mu sanse nipa bia nya wa asase so na nka me hu ye nka sabi imperial sanka wowa ko mu tosini ewo nyamsum na se nipa asetene mu no shafo no mpo na nke se ye nyame adwuma na de nyamsuro kwan so di dwuma nka sasa nke ya twu mu ben yen na so se ne yehuri na ofasa de we are seeing ne nim se nipa bia hu nya no nyamsha everybody anya na sa ni na sa ni nyamsum bia anya se kwa so nyamsha pa ma Pizarro na nemo me ya de ni ma kwa na ko pon su be shira no ye nsa apedi amai Wofa si Pizarro kinke smaka nyamsha Mr. Oba nipa ndoso na mayi ntietie mu yetima ko yanim hello Wofa Lumba yei waju ijuzu wota mo ya di de wo motiapo yo ye de nyako paase me ka se fe gwa kwa house kira wo yiri huni abu akwatena yire ho awo original number 1 okay woni ye front ya wo tena yire ho kira wo yiri ho okay ya mi ya te na kwa wi ase unu sese wo simu do mutu a na do pe ani age pa na asoli bi na kabi eni no mo awo ye afu ekro ka asore no no ko ere na asofo na se e ma ye pa wale nyina nsade mra e no ba kenke gra mo wo jira mu ti ni wudi ni sika se mu ti o ko jira na asofo na mo na no na mo fentre ensalema no mo ko mani mu nka yen edes no na ni nya mi de yiri kun e ya no wa ha e na branch ya sabe o ye afu no ko jina ababa wa kenke na ti okay o mo pa iwe na asofo se mu ntwa mani na obia kun e tira ti ababa wa ni pre to wo se o ko kente be wona afu chi je bi awa ma so ma me maki no wa ji maki ne pe wa je empali mi o empali mi o obi na fu ni se awra fa ma kire ma me won so ji maki o so nyami shira wa ebere ni nti na obi ababi hello hello yes sir program ni mama siana o super yeti o ai masa sisi first men kan first enkra modai klientu hello yeti o bani oh ntimi ya nya aduma hello yes dear hello good evening madam udini baby agasa free hello yes sir Wofa Lumba wajo wajimani wa mkasa fitakade yam ko yanim baba yo asa wokan na yankopon kan o yesu dimu asa yesu be adukwa maye gye yankopon na asa de o be wi ade obi o ya anya o kedu beyifo o kedu de wo wati no be nya fontan ho o wo do bia na so nya yipa na ye wo han nya ye yipa ekwa aso bi de mo basa o poda na o che yi kompoda nkan Wofa Lumba o program ya mko yankopon kan takwa do ye che o pa ya man kan o yesu dimu nyami shira takwa de foni akosi mintim ne baby akeka ho nyina nyami shira mo ye frɛ ho simple hello 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 wedano hello yes sir abrantia otokoresia wodi ifo Isaiah odi ifo ni Wofa Lumba adewo ka de no ra ho kakra pa o oh me kwa sorry esa ja me
kodo bina fiasoria. Say you to connect in it go anyone never o. E ti ma fi mi ko Hey, me the me ni abako. Hello. Hello. Good evening, Wofa. I'm about pass. Good evening. Oh, Azaya wa Nipa you. Divo Azaya wa Nipa you. Hello. Wofa Lumba. Yeah. Ina mo ni ojuma. Ejuma dase. They are don't kill come out official text about you run about. Don't give you run about boko there. Obi a we. Ofos we sika dwa na gina soro ho no a. Don't bother to sika dwa no kemu odo Yeah, go ahead. I don't go for the boss in Ghana. No, it's not me. I know it's like that. Here, the guys in the street, some don't like it. I don't need it. Yeah, some of it has already been completed. I thought you are selling all your people to home back to Blano. Because we send the power of your friend is selling. You will be out of your work. Yeah, a group of Sana star of that son after Tapra, you're challenged to me. It will be all to what they are to overhead as a matter. But it's hard for heads as a matter of time. I'm selling the go back to home. At 2 young summer. Yeah. Between some free minute, not just selling it back home. And I'm suffering with that every afternoon. The beer sword was more selling. But it's only about selling me will not go to Yanda. Didn't anybody see the piano? In our work, you, that's what I can answer. Maybe I'm not soup and a demo selling that pigeon. If you can't work and you with the beer. Last caller, hello. Hello. Yes, sir. Who was so, Papa? Hello. Yes, I was so. I am near the BC. Hello, last one. Hello, Wofa Lumba. Yes, sir. Madam Ajo. Yeah, cool. Who broke the media made as a potential? Why are you? On Shirawansu. Never can Yamin Shirano. Now on your case, say, was what imagining one beach in Shirani. The insurance cover, no one boy who will be Buriano. Nation be done in Yabi. Afi Kunkoya anymore. And ye kun ede ako. Ye computer so dear by a banner and some of you are now trimming in Amote say. Yache yen MPP for your regional chairman a bono I have I am say a bono regional chairman yache no abronye edi na abronye ya yache no de ko court no asem no ya asem bia sa na anti ya twini mu no eno so ye beba ho ni ahwe ene oko court ye man bia na ya man bi ye beba ho MPP for mpanyimfo bi abo anan ko court ho anamo makotu esefata ye beba ho na fe yakose twa aban ye DC aban so echichi wo mu eno so no eboa eno so yebeko just be a citizen na ye treat asem said ye tie ne yankonko ye nim ye computer so dia abasia mawre mfi se ene eye me amakantant na ebo machiri do no na epeke course no so wonko fie na aduma ne e chairman manager ototo ade no wonambo akantant wa kanta so enkan de no na de body din no okajo za hanyi no ne wa hanyina ni patente ni munyamvo a oye brane a wa ha ne accountant new accountant ni din no sem ya kwa wazisi ya cobra sisi me pese me di hini ayo me fienti aya na yo ma me sese me fienti se me task me do sis me se wa set no me papa ani dia be che dia ma me and na me task de ni na me to free frank enterprise task no size be na open 60 by 120 60 by 60 polish and elastic 40 by 40 polish unpolished and elastic we be ni level frank enterprise now wolf task no 30 by 60 25 by 40 and so many do ho wash you floor so no 30 by 30 size ni na desire who do be away pelo o be nya bi e ho na band bi susu na ho do so there the water closet who do be o be nya bi ho kitchen sinks and the taps who do be nya bi ho washroom basin and the cabinet any Turkish doors papa orukoto ofie na no a akonfo tu mu ko ya so no frank enterprise na o be nya bi
So we saw a focus for enterprise. Oh, it's market magazine room. I was celebrating the North Filling Station. I was saying, a whole and a focus for enterprise. Now, maybe some background say, so our blue is Bono, any half of more for where we are. So, all per task, Papa, I didn't know what should be a drop of power. And so we come where we are. So, we make a focus for enterprise. We don't know the problem and the number at the form. So, the number is here, not here, send that attend the market. Number is 0245 283458. And now it's 0205 987868. Now, what's I will say? You come from good for enterprise. That's Papa. Any degrees with Papa headquarters number 1. 21st clinic, yes, sciatica expert. Sciatica no, when nerves never to us and if I was slim, never on Nancy, be see hono. Say, who teach him and not any friend sciatica. Now, it me boo or to us say, cow say, Dre, with slim, would you baby and ye? Nano na 21st clinic by ye juma power mu yintia basobo imagine Ghana ha eni amonone enya asem ketua wo mu gi international awards ahodo wo mu gi local awards ahodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni baby a gi 21st clinic nko wo mu dia bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magidi wo mu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ni hypertension ni ade Ghana ha baby a wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert. Glory to the heavens. 30th Women of Prayer a Kairos Conference no a hold you we a 2025 edition in your mama years to kukra ne say ye young fish ye num 5th year anniversary and until ye be show focus ye pa bra ni mo pa ye ni tutu ye hu ye wofo ni aso en se twedi mfo nyankofo ni wenyam efise oni ediri and until September boso me ne da to so adue no me 20th September and adwumadi no be koso anopa no nkro pepe 9 a.m. ni Ashasiye ebe koso ewo Bethel Presby Church ewo Atonsu Kumase asemtre da fidwumadi no so eye manifesting in God's glory. Main speaker eye evangelist Patience de Graft Wilberforce. Guest speaker eye Oraye Elino Efe Almano ni enkaneno no di obedwumadi ewo Insure FM ene Adum TV no wona beto nyum wodwumadi na say Kroku Jesse Roma Antwi Sofumami Sarah Minister Seth Echampon ene Frida Boatin na dwumadi no nipa esine seso eye prophetess Nancy Owusia so upemu nchiru bia no a friend 0540 103998 ana 0246878221 ana 0542234705. Wana metesa wo ba no se wo ko Canada. Oko suku. Na yesi ajapi aba no so okọ na so no die okoye adwuma. Me say amafo akọ no. Enya gro. Ja no ho na de won ko sa no. Express Group for ya. Express Group. Yes, Express Group. Obia na nya bre. Pese otukwa akwa ma no ne die. Wo de obekọ simple. If you want to study and work in abroad in any of the advanced countries like Canada, US, Australia, UK and Germany, they will take you there. Let's say a visit. And now turn so we call Dubai, Canada, UK, USA, Australia, any Germany numa wadobeko. Say ya juma so wadobeko Dubai, Qatar, and South Korea. And if you want to write an international test like IELTS, SAT, TOEFL, GRA, and GMAT, they will assist you to write. Asafo Labor, Runabout Wa, and crying, Kennedy First Light, Tema Community 18, Lashivi Grand Filling Station, Sunyani, Silver House, our High Court, Tamale, Ayama Building, Yabe Tamale, Teaching Hospital, Takrade, Market Circle, and our offices, our Mabe so telephone 055-555-0067 and 0249-000448. Money we define for everyone, yeah, the luckiest everywhere, for everyone, yeah. Money we define every day. Yɛkɔ yɛnim a ɛna yɛko animle
na yako nyamensha so wagemre na odi atwe ye ba bedi nkomo na yedi no aye politics nkomo abasiste no se wa otifie na onim ne yako nso timi de bibo abobo ano mpempim bedi nkomo bi se ya me se aya be a citizen be a good citizen men kwahye ushu se me NDC ni me MPP ni we don't do that here obia wo baby wo said ye mu bi etimi ye bold ka kire se ifra pedia film kufuo na ne de hye ne me the MPP ni de oye me dan me kan ye de atwe ifuma na ho but ye nyina bedrum pempenso bi se said the asem ne tie de no matter ye wo baby no ye be kan said ye tie ne yakoye nim ko eno ena ma wo ye wo eno na ma abusuan agina eno na ma asomdue ba fie enti no so far as amen to about my NDC that doesn't mean oya de na fa yenka anaso oya de na tan so yenka so far as am MPP ni doesn't mean say MPP ye na enya chenchena me ngota na chi anase enye eyenso so na me mo na ba so ana bibi etisa ntu so yesa wo fie na Ghana na yehwe ni yi asem si a esi wo Ghana ha ya yatoto ni yi sa na yeko wo fa no sa wobetuma di asem no ho no kore na afi yakoye nim yenya ya chairman a wo bono ayefre no abronye otimi sa abronye na nsen social media no waso ano pa in fact etro bi akasa ne bitimi bana NDC ni kura na ye machine say na akwa ntu nsuro he MPP ni ana ye machine say akwa de nkwa na aba tese na no ani edne pa mfuma no nka de na abro ne kan ye enne ye twene sire ne aba say ye ntie mla sisi ye ntie mla sisi ye on the 11th no with the business class abrekuma no for the kaka mutie kaka bro for crowd the say whitlow yeah bibisa oh no abronya oh no bibisa ye course I to school so sa na man ye kai tricks no fasa tricks no fa class 1 then you bought this car in March 2025 obedu ya sika ye the bribe wa wo je ye na within 1 year wana no prim and I do criminal. 1 day, we be a criminal. After the mahu. After the criminal, Mate. Misdemeanor case. Misdemeanor case. Let me say something. Is that how to behave? And to problem, let's say. How to behave? You see, this is the nonsense we are seeing in this country. Hey. What do you come here? Nonsense. That's why we drop. We drop. By this government. Should we touch them? Same people in this country. But it will never happen. When did Esau become a crime in this country? Hey. Yes. When? It will never happen. Somebody should tell us. They want to guard people under this government. My brother, Munkoso Nkasa, my brother. Never happen. Somebody like then Muhammad Abua Biba no kankane. Tie. No fin no kankane. Mate. So when now Hitlo kaka. Ntu anka wasem. Kwana ban we di militant akobo ma. Mate. Yanka ho he. Adu international community. Senior police officers omugu headquarters ho no. Tie. Experience omu watete yo no oni bi. Mate. Mama. Anam se wa bo akokora nti. Abronya ono no. Butu ro. Na me butu ro. Ne trousers ro. Mate. Butu ro. IGP enye wani wu say police officers any militants and the dubri Mate militants who ntimi nkonko your operation shame on the Ghana police service but intelligence ya no these militants mako 15 echo Dubai that day on the 11th no with the business class abrekuma no for the kaka mutie kaka bro for crowd the say Whitlow asi bajona video we ensema abronya keke bi ene ya to nsa afre no otimi kan ya aka kire sitting president bo post tobo o de menwo mempre ho ne me no na ya adumani nyina otimi kan ya aka kire ene ye sitting president a me MPP ni ne wo NDC ni ye nyina ya kan adwene bo no na enya aba nti so ye de a anye ye de ne ba ya ni ye ba wo mia ne ba ya enchese onye panyini ezo ne di o mani nyina so wo ye MPP ni se me a utukwan se ebuja so president ye wan wo president ye wan a ni awanto ama no ono ana abebo ne di on nete so wo ade bi se be se wonto aba mo obi ana woni obi party a wo cassette mi duru sa mpempenso no aso ubetima kan kire wa sitting president ede na aba ede na asi
we ye ni abronye itimi ka che sitting president azuga for next video na de buy na ma kwa watch ni bra yen senti ne chie na on ye hwe ba bi firi ni ba bi abeduro ye kwa yanim yanko no ko batimi ana wontemi ye bisao mo ati tete ye onu kwasi ampanyini no ko batimi ana wontemi ye bisao mo ati fo na mo ngege se me ana me koka se NDC MPB se ka me koto no ba bi ogina na ka ne constituency ye be ko by election enka tete ye onu kwasi ampanyini no ko batimi ana wontemi tete ye onu kwasi ampanyini no ko batimi ana wontemi ye bisao mo ati fo na mo ngege se me ana me koka se NDC MPB se ka me koto no ba bi ogina na ka ne constituency ye be ko by election enka tete ye onu kwasi ampanyini no ko batimi ana wontemi azuga na wa prepare next one na odiaba eno so ye ni o ka kire IGP o se bra eye NDC ni bi ko kan se nkokoto eye MPP for mrashe bedwam donkuma for leader no a anka ho be ko by election which is wo de ko adwene mu yi a kire se nko bedi na wo eno no obusa IGP se ono na be kan ya ntinkiye nchi no ana but your question na any o question we you ena the bisa na koye say ni amote no masum sisi ya minti mfuma no nka dipa na okache a whole IGP inspector of police IGP ena chairman mu a kan kire bambofo na wo bo no ane ho ban ne ye nyina ho ban ne se wo kwaso ya mpanyin ya hwe no azuka fami ko biema ye ntoto aso ne yanko yani azuka yanko yani fini hu kankane mate se wanya hitlo kaka ntu anka ho asem kwana we ye bra ye chemo mate yanka ho he adu international community senior police officers omugu headquarters ho experience omu wotete ye hono onibi mate anam se wa bo akokora nti abronya onu no butu wuro na me butu wuro ne trousers wuro mate butu wuro IGP enye wani wu say police officers any militants and the dubri mate militants who want to mean conquer your operation shame on the Ghana police service but in Telleria these militants and Maku 15 echo Dubai that day on the 11th no with the business class as you guys go any mamines video young goza young go any mamines video abusia nia mahunu ni sesi nso aye bra ye de abronye eko court na court ka se ye mfane nko police custody osese na ongoje na home nefu amiensa ase nan na omre ne amene wo kasei eye on the 12 na ye mfane mra court bi eno ne ye de ni free court dem a ye de na eko police custody ena edom na be bodompem ena ye man fans chama we ye one chama we ye one chama we ye one wait ensema wakeken Ghana fo bio out of politics indi ye nhwa ade no ena ya masa fans we nyina wodi akwa akowura mu no na efiri ho no ne aye hwesesi enzo so ye bra ene omode ne be ye de eba na which is on the 12 no okwa akọhwese be mani be ana ye mani be
ɛno na afei deɛ MPP mpanimfoɔ ɛdɔm no ɛne ne fans nyinaa baba bɛgyina hɔ a kyerɛ sɛ ɔmde aborɔ ne ɛkɔ court no akɔhwɛ sɛ nnɛ yɛbɛka asɛm no afa he anaa yɛnka mfa he kwakwa no ɔkɔduru court so yɛasa ama no 1 week sɛ ɔnsa nkɔgye na ho bin wɔ aban kokum na after week no ɔmode no aba azuka wɔ next video ayɛnkɔyɛ no mehemranim ni ɛyɛ ansɛm wɔ ɛkɔ so wɔ court deɛ ɛyɛ na wato bo ɛwɔ ne ka mu nti those were legal arguments ɛkɔ so wɔ court nti mɛsrɛ sɛ ɛhɔ no deɛ ɛhɔ ɛtoro kakra the outcome of the day is my lord say yɛmfa my client no ɛnkɔ police custody na ɔmomfa ne mmra efiada nti ɛnyia no a mɛwɔ ama wo sa question no council na odi nyina medin de Daniel Matiado managing counsel in Chroma and Associates. Sure. Mokoye no day na ekusi wo inside one. Yes, good afternoon, and at least as it stands I'm a bit okay because I've been able to get to know the whereabouts of my client. I think you can all see the stress on my face. For once, we are seeing that legal proceedings are being complied with, and then the legal processes are being complied with. The accused person, or the suspect, now accused person, was arraigned before the court, and it appears the prosecution would just want him to be remanded. For whatever reason, you gave us an invite. We have responded to the invite, and the charges leveled against my client in court were just misdemeanors. They were just misdemeanors. And in law, you would know that, there are categories of offenses. Misdemeanor is the basic one. And that shouldn't be the basis why an accused person should be remanded. But trust me, when it comes to the judiciary, I respect the judiciary so much, particularly this court. I have never had an issue in this court. Whatever my lord says is final. The law lies in the bosom of what? The judge. He has given a ruling that my client should be remanded into custody and brought back to court on the 12th of September. What do we have to do? We will just wait until the 12th of September and then return back to court. But I'm very positive that, the law will take its course. Particularly for this court, I am very, very much certain that the law will take its course. Yes. No. Treatments near not at all. I don't know church said. Ye bano ye kase bia obia ye bibi obia di boni bi obia akwa ye bibi nti a wo say ye chinwa misdemeanor de eno na ye basic kura wo mu misdemeanor no eno ye basic offense ye ban say ye church offenses mu a and is a ban is obi misdemeanor charge na ye the Black Maria any police cars be 3 any day fana well ebiana omo person omo no protection bi nti no mo de ne ba sa de a mijaima Ghana for to be the judge in this case but sir ekoye ya charge we omo de ma ye ne de I don't think say it is enough to ground the treatment omo de ma my client no, which is very, very unfortunate. And so one argument I heard you making in the courtroom was the fact that prosecution said we wrote several letters seeking for asylum into your money bailer. It's likely say a client on standing. How true is this assertion? That shall not lead me into temptation. Kwadaroma, mehemranimni, ansem we koso wo court there. Na watu bo ewo ne kam. And those were legal arguments across the court. And mesrɛ sɛ ɛhɔ no deɛ ɛhɔ kakra the outcome of the day is my lord say yɛmfa my client no ɛnkɔ police custody na ɔmomfa ne mmra efiada nti ɛnyia no a mɛwɔ ama wo sa question no council na odi nyina medin de Daniel Matiado managing counsel in Chroma and Associates. Sure. Mokoye no day na ekusi wo inside one. As you can see now, odene ho awoso asia na adene ho awoso and this is somebody who says that he's going to kill Honorable Afenyomakin, Honorable Adodompre, and my good self, and the person is still walking free.
and we have somebody who's been slapped with charges which are misdemeanor, and then the person is being treated as if he's a hardened criminal. Very unfortunate. Very, very. It looks like this unfair application of the law, the bias is becoming too much. We are going to rise up against this unfortunate treatment. It looks like state institutions being weaponized to humiliate the New Patriotic Party. What was the explanation offered for the extension of his detention? The police says that they need more time for investigation, that is all. Meanwhile, in their own charge sheets, they had stated that they have completed their forensics. The police is unprepared, so the fact that they are unprepared means that you should be kept in police custody for another 1 week. Very unfair. That is just a reason. Very, very unfair. So in the same vein, then you have Sofa Zoka, who has been granted bail and he's been told to appear before court on the 12th of September. So very, very unfair. We are of the view that state institutions are being weaponized unfairly, unduly, against due process to harass members of the New Patriotic Party. And we are going to rise against this. So the minority leader earlier mentioned that he's being kept at the NIB cells instead of police cells. Has that changed, or is still? They are going to take him to NIB cells. Asem Mpe say, police. So we are waiting for them. Let me tell you, I cannot say anything in public. But let me tell you, yes. As you got pause, my. As you got pause, mamma, young con kakranka crasa. Kwaku near senior and say, yeah, dear, Nana B. On also could PM. And all Cassatra say, but I no couldn't buzz what did the attempt. Said the Indian say, no couldn't. We in your case. If it is say, yet to Ghana, and then go phobia yenny a kind chance. Go phobia cania a chance, so sir. Kevin Taylor no money and no be no cura abo bra a chance. Na yentimi anyo mohe na edruwe so dia watimi aso nensa etreat ni se na we kura na Asem Mpe nko a esese mutimi twene muduru sampempe so yeso to ono so akogina ami before anam na ode sansem no atudwa yenko azuga yenko ni ana wo bonu yanto aso Nana B omudi agwa wallahi umbewu mi donya kopon me kabe papa shafom afona marking another pray Nana B omuni ehwehwe mobile issue mu. Some of these actions is not troubling given the we are waiting for them. We are ready for them. We know the plan they are taking. So we are waiting for them. But let me tell you, I cannot say anything in public. But let me tell you, yes, I'm a communication officer in the party. Constitutional communication officer in the party. Another prayer. Nana B. Omudi agwa wallahi umbewu. Mi donya kupon. Me kabe papa shafom. Afona marking another prayer. Nana B. Omuni ehwehwe mobile issue mu. Some of these actions is not troubling given the we are waiting for them. We are ready for them. We know the plan they are. Waguwenzo ye asem a ekoba ya ema ye nyina regional chairman buno na ono nso eka bia ono nso de yakotefa aso no ono so ye communication officer ma NDC eno wa kire MPP fo bi se so munim na omo ba ho a sa ba election wi ase a odonyankopon ombetuma wu eno ena regional chairman so ko busa IGP se ono na kan yanka ye nche no a eno so ko fa atem de ba aso ye nhwe ne yie so ne ye nhwe ha se ono nso so omane nyane dia kasawi esefata se oka na emara no nso wo hia wono so enso ni mu ana oka se omo ba ha na nti omanya ama ho de nya asem ona eno nso so ye beko ye di nkomo no pepepe se de tie ne ye mu obi anya yi bia ye bedi ni pepepe eno ye wi azuka ne de no atwato se no de ekura no content different bia nti no ni asie no kwaku ni asie pote pa no
enene media bro no ubetimi akọ yo kwaku me da shi yanchi tifo ni ahefo kwaku asema odi abai ana da pronjuwe da bedwasre de obi a tb na asemu de bia na ya na ye program na se kodu sha me se ya na de opewa sem na de onpewa sem ya na omonti ase because MPP ni NDC no me makasa bedane adesua bia bayan wa onpe on wasem ana wa oto oman mu abedane esai bia bedan bayan ye komu a wuyi ani ba bia enye ye oka hwe a enye yi nanso abane sa sese ye ka bi na ye de kire do betie de ontie on se sa semwe me de bia me kase ye hwe bebia nsem ni friba tiefo hwe ni ye pa wo no ma bi hu se yesi e betra wo se MPP ni ndesi weka na onde okan ya anya na hwe ntimi so me kwa akoto aso esu obia ne ekwan Nyankopon ofa so gbo obia ne entete ya Nyankopon fa so ana na busua tete no ye ne manu mutifi a kwaku all the time no akura na ka sebe kasafin bia yetia no enu ti na de ma ekosku munti ne yepa eye both side akura na ka kasafin bia ye nyina so yakosku ye nyina nim se nim nyansa but ye rese wonu batifie wo pese oba ni nyantete bia wo ne kasa yem enu ti se ko base wunya hoho bi na akura na ko kasafin bi ana temdidie kasa bia ejawa ni guase nti wotia no ebi kura na obehwe kura no na nipa na oba won nchen no hoho na oba nchen no wo ma ne ko wie ye nyina bi atoto ye pen because me papa wo ya ade bia nipa na nim no nka hwe nkyerɛw ebi obetia wo kakra bia afio na mmom hoho na so rekɔ no afe no do ko hye dem discipline pa think say de ye ka nipa bia nhyɛ ne nso we nya nipa ba akofo asɛm se de ye ya obatifia obakɔ kasa bi unya visitor na obaka kasa bi a wotea no no yesu ye dai ye nyina no se akachefo ampa obi koye na wo so process nipa ne ye wonte na se enti ye ni kasa bia ye betima ka e wo Ghana amadi asumdu aba kwa kuye me hwe Dr. Kwame Nkrumah bia wo gi independence na wo kasa uyi handkerchief no wo su no obi atu ne che papa ni gina simpie so kasa ba nya atemdidie o kasa ba kokudro so ekwan a ofa so a woni na pamfo atima gi independence ama Ghana o kasa bufuo so but anya atemdidie te se de yenwi sana ye mampani je kofo papa so me hwen me nyina yete obia tietie sa speech bi pen so no so dressing pie so kasa utimi se o kasa na kokodo so ba nya tim didie na kufo adone efezai JDM utie o mo kasa ma hu ba bi obia didi nwanko atemo o mo de na ko ehuro se utie ni ye pa baba se na ko ehuro se obi bie na no kachi obi se obi ye kwasea obi agimi obi ase mimintie bi free sampanifo na ye nyina edi o machi no muntie ne ye pa abafu aya bai ani maburu aya bai ya yedi saa nipa yi empanifo ya chi ede na akoba se we ye bi enti esese me ye bi na mpacho ye bi sa na wakatua ya tum we ya ye kan se ye bepon no na obi afafo afrew ayi we mu so ti abrochire Kevin te anya no asem ne ye kan ya muntie ne ye pa anya no asem ne ye kan ya ye can both side onyonkwo se wabobo ni pabidi se omu ba ha enka omu so nko munye omutiri ni dim sa kasa no e kasa no so anya on start free ye mi tie mi busa se na ye den omu so omu posters bi eteta omu office ye busa se ho na ya mpa so omu kotiti ne se unwa akwa kotiti poster e de na si wu kwa se ye ntime nchine chance ye nya kasa mi nka chance a hide enka ho because emra na edi bu o man di baby ya mra no ade na mra no nya adwuma me baby e che na ye de ne ko ye wo court one asem de men ko they said the lawyer no work no because asem no court it ho de me yan kan ko e mo yan hwa asem num de ko fa ba ye kwaku abonye kasa ye de ne ye te ye ne wo chena ye te ye
kasa woka no nyame no kweni adwa ye ano odin dodo na ebetwasa bi ato ho weye ya anya ne hwe weye ya anya ne hwe ebeja etwasa bi ato ma ye ma ye tete wo mu osuku because where ye kan sa GPA ye di na tami wo yire wo ma wo nananom tio abuanye wo yire wo nananom e wo ma enti se yetimi ne ye matena fie ni efiri ye kaka sabi na nsa na me ba nam me ba me ne na tika mbage me ne na tika na ye ko ba bia na ga ya plage bi bo me carrots bi na say what say you afa me ba na ka say da who did you atem papa na ka so me sorry kwasi buroni e ka word bi na ne ba wo wa onka ye ne ha no ya fa nse bibia ye buga ba me ka say asem we say de ye hu ne Ghana hai asese ye hu se sa na ebe ko ne dia munka hu se enoma bi a ye hu no kuro bi so a edi sakasaka ya ba kuro no so no na ebi nuru wo ye o ko ba da kuro ma o but na ya na nipa bi egina kire we ye de ayi ko your friends abro nya ekoi what is the man amanfo ka peja nsa no nso peja nsa we ene say chese ya chi obi a so ya NDC so ya MPP ni ye benya ne nkrofo mo ma support ni aka che we hankof gu sa na ye de wo no se peja sa ka hu se wo a wo ko kasa se me ye yoduom no eti sa mre wo makra no wo ja wo mo se ni okra na akoshe honko bi honko na akoshe ho o ba no wo yire ewom hwedu me bi akwagu se wo na mabonten na se wo bi ka asem bia na wo ka asem bia ya na du me bia kwaku ye intelligent pa wo kai wachiwe se bia na wo kasa kra no na bia wase bi ana asese bo nkuntafo bi etwam ite ma wo bo sheki kakra ye busa ye mpanimfo yi ya omo do manya tumi na omo tete omo office se politicians se obi apese wo ye oseme kodjon politics because of all no wo ko na utimi kasa di atam nkwade a wo ye hero wo benya ba bia hye sa na ye mpanimfo ye di o machi sa na omo tete ye sa na ye hu no Kwame Nkrumah said in progress or beji independent to o magana na ya namsui ne mawo hu se ne mabia kasa dia tembi pen enso Kwame Nkrumah nkofo bi wa omudi na tempa e wo kremu jeje ro se nkofo bi omudi na tempa ha o mampani kofo yo nkofo bi omudi na tempa se bi MPP se bi en omudi na tempa ha JDM wonu kwado enchan wa idem Atames sa ye di ne ho fɛw sa eti sa no ma wo be koso enkosi da ben ena bi ebesua bibi afrim ye nyina so ya bo degree bebre so ya lawyers e wo Ghana na sebi previous IGP na sebi ade wo ye ne nya kwaku ye te yi me de bia me ka so obetima ka chem se wo no ye kwase a e wo kwan obefa so obeka me buvu e wo kwan bi so ye wo kasa bebre o nyankopon no nim ye ye no ye ma ne ma nyame ye kasa bebre yetimi de kasa na kwasi buroni timi tireni sabe kraman sabiti o kwasi buroni timi tireni ne kraman se onko dwom nko di dwamrampa okoko diba eye kasa muntie sa se moye Ghana no ma ye ko ne sa no ayese ya che because MPP ni ya de no bi MPP ni a de wo kan no nimpe fese de baby kan bi ofie wabo no ba de obi kan ye de enam so ye MPP ni ntino ene ye NDC ni ka se bi na se nkoyie na se obi koka hebuei wo ye MPP NDC ni ntino se de ni nwa bi kan ya enya no o support ene ye koso Ghana de ehun ase ne se Ghana pa se ase ne se wo Ghana obi ote Ghana ha bia ya ono no se bokoto aba ya wo yi ni nwasi wo so on ni party bi no wa ye stranded wo Ghana ayamobo anu twa no doso party ni mienu no na me de bia na me kasa yenso ye to aba ye ka ho bi because dan ya o manya adwin bi se anya MPP ya NDC anya NDC ya MPP sa na ye ko no ye busa se ye mpanimfo no sa mre bi ye no na buka na Japan nya na sam na aba de bat ahimfo chine de da bia chi de mpanimfo bi ye no eno na nkora ni nsua abra nya se first na ni papa ne kene Japan ene didi mu a me kase kan Japan be gina ba bi edidi mama tem so ba kwashi ni fi kura rete sim obi anka hwe
ana kwa na bedu sa fede wo mo ahokra na wo mo no ma hwegu ye no wo mo so mo ko thank you to asade and dey wo mo ko no mo ko je no mo sa ko di wo mo watam ana mo munsu akyese etu ana ya tem didie enti MPP nankasa ko mo aye wo mo ana ndisi so ye wo mo ye pese ebusa se medi sipi sa asema abronye atem didie wo didie no anu odin dodo so ye MPP ni o ye ndisi ni o me ka cho se de wo baka asem bi ofia wotimi tia no na se ne ye de brofo bi ba se be asem we o kan ye no enya asem bi ade a ene na munyama ne na ho sa ni enko na sa ne rade se obi ka bi ye se we de enka enya asem bi a na se obi timi de obi atana mu amuka che obi a wanko school da na wani mna se wutimi didi atam etimi de obi timi de kokot e de em ye chewo de a ene na sa asem we no ene sa papa na di na tam no yen kan hu se onye ordinary person kwakuti o ye nam ye kura po se be ofom no obi wo ho akwaka na ye te afidie asu obi wo akwaka na sem keke ade no waye o but wo frɛ no wadi atam ye koka na sem keke no wadi ye kokot se ade ne aka na sem ampa na kot so asom ne ti sabe ukotra afidie so wa fidie wa bie wenye national ye se wa obi na ma akwan wa fidie wa bie na ukogina so na wudi mpanifu atam na sebe koba ni seya nipa na wudi na temo no ye musa so ye hwan oye ordinary person bi ana esese hu sa skasa bia wo nsunsu aso eti ebe se party ni mienu no eno ma ekoso no anu oden se wanya wasotwe wo ko wo ba but omu bo se ena he no owie ni akodi ni fufu papa bi akwada na yire ho ye musa se wo yire no ma pain be no omu fa mu se wa wo chena wo ko ye bi no ye besre eno ma se ne ye hu ni se dia ene ye politics no sa ne ye suku na ya kono me hu so mfaso bi a enya emwa esese MPP ni ndisi omugya ne anu twa ne ade we ye bi ntumi so ma ye bi no emwa wo be cha radio so na kwaku kasa se ya hu de esese wo kan se nipa so ma si de wo kasa wo ni atem ba asema wo kan so aba wo ye fa sa ntete ye nka sa nkyerɛw enu mo be better than say aboa ne kwasea ni hu fi what na obet ma Libya ko kache Gaddafi se ni hu fi ye ko akọ yanim edi akira yesu di ni adne de akira be hwe yesu fra nsem ne bi wo akire e be se na yebobọ ni nyina so the luckiest semen kan kyerɛ wo se o pese wonso ye lucky afiwe mu o musika ndi ano wode no o sticky bi na fama wa the luckiest semen kan kyerɛ so be star 712 hash no choose option 1 o dey to take it epacho o dey beto take it no for yourself or option 2 buy for someone it is obese won to bi mu obi nso a un use option 1 ye wa ho we use option 2 no na watimi nso de no atobi de ama ofoforo epacho se wo dale wo mayi no a process bebiri na wo ho a obeto aso oto aso na se nyame ye wadom utimi di nkunima se de ohun se advert no mdi sika shi obi nse bi 7 billion e bi 5 billion 5 billion e bi 700 million e bi we no ufi adani o young boy dimpacho follow mo twin app no ubeye no se online a ewo wa ho so obe dare wo phone so die ya so no ya ewo wa ho the luckiest omo boy tuma pa the luckiest no size omo boy duma ye ko akoyanim nkomo na beda ho epese MPP ni owo fie ejeje asem ketuwa yi epese NDC ni owo fie ejeje asem ketuwa yi ye busi ho one question say NDC ni no okokan ase onya MPP for no mo ba ho a obeku omo no odonyame omo bewu no owo hefa emra ne ye ne den emra ne sesei okay ho no do mo sko kakra ya na kakra mnim se emra ne ka se wa ye kan ase ye beku no be reporto na reporto na police fo atu anamon akwachi nipa kro kan ase obeku no na ade kro nti o ka ase obeku no abekire ye musa se ye nuanom MPP fo ni timi to reporting ho anamon ana na police fo ansom no de abronye beko sa antokwa na odiko metia sesi aso Wofa Lumba na obi su obekume na meme nko police station police fo megina so chenchom ko chini pakoro de amame wole se me makọ report se nipa so sesi obekume na o modi akire di akwa ntie muza se MPP fo ne yebobo omudi no e de ani die ma Ghana mra
Echo police station ko report to say abana ye to no. This is what someone has said. Na fe police for na ntu na mu ani achi ana. Eno de will be ana ya ka chom. Na so omo so antimentu sa na mo na emusa police for say die ba fidie so to ma ante ne ba bia. Ne ba sa na wote a emre bia so mamu ntimi ntu ana mo fofora na. Yemfa no nto. Iwia ni abebusa say Ghana ni yen nyina yen hyesu yen free parties ayewom yo wakua donko no o we ni emegina say they say yen nyina president John Dramani Mahama say we MPP so ye CPP so ye PPP wa be president o man ni nyina president so regional chairman ba akopɛ timi kodi di ne maame atem de maame ne ho kankan a ode awo ba wawo sitting president o no nipa bi ka kire ne se ne ho kankan ne maame a wo fie ho kankan nipa na wo ka sa ne so no onu president position mpo a ono ye chairman ya ne se wudi ono na atem a ye be ka kire so wadi panyini bi atem because o ye chairman na ban na wo so adi na atem o de be court ana obetwu mu ana se bi onso be fa police for dia ba no wo ka kire whole president ye nyina ya dia enti ye the party so enka we nkire no asa nipa we mrato nsa afre no ivinya John Dramani Mahama kra na ko report ye mboa wasan so akwa IGP so no makoto nsa de afre no the party ntimi stand step aside emma mra ne nka ne eka mfa nkire no enti mpacho ye musa ye nuanoma mpi before amko ho se ekira bi nam kwa so ba se ye bo mpa ye se nyame be madoma mbesa ababie mu na mdim kokromoti akoto na afedi ye de ba womi abetena akonwa so enti me ya MPP ni biko hunu se chama ya wobuno ye NDC ni di eye ba womi se di osi dwobra ne ho ase ana me ameka na de Japan yi wa be president ye didi na terms kasa we kire ne maame a wo fi a enti bato MPP for ye nteki action na edi ejimi pa na ekozu se ya mosi ye nyai tisa mumpa ni mfomu yese ya enkura no ye ba nye di ne ebedi matem because ye nwunu se ade we wase mutimi ye ne sa emre bi atwa obi di obi atem wunu obi abedi di papa atem na umunya duru nti umu papa ndi wan take action na obi di odi ni papa to be take action me wofa baba de torch hwe me ma me kom titi ni kom nyina se me machiri ba ne otoso mienu ye ko bu ne se kromfo o ye oba enso ye bu ne se kromfo because me ma me wo mamudu ne enya ati ase ye nwui na sa ba ta ne de na ode ye wo a ye wo papa enua ba which is so wa when timanfo ani anto a wodo nsa kokika no sesen o kan den wo ye odan bare bia won so ya bo wo ma me no when timi gura anko sa na wo pe wo ho encheze sa na mra ne nye enti oni ebe bi wa ya hwe ne address ya mo de sa de we ya betam tokwa aba na be ba no nya me ka cho se panyin na odi animu no ya be sa de police for na bo mo ho ban yo ni ya be kunkum wo mu fie wo mo politics yi atom adwena oni oye me MPP ni ya bi enti no ne MPP fo be ya bi ana ye boni ni ho ba bia ono so ye ndisi ni nti no ne ndisi fo be ye bi aye boni ni ba bia sa jimi politics ni ye nyini atwam munyae unua no ya asekire ne ka kire ne se we nko ade wanka se ye because eya me president no na nka didi na nka enya me de na unua ne mfele no nsa na chi hunu so anya ade eya simple edu fi se ye party ni wo fie na ye de edu fi se kire ye ko hunu se ndc ni bi dia ba ye MPP ni ye betena se pete on ya no ye ni edine no enti na o se sa na ye de ye wanya o de de mfa nkoye obi eya simple principles Uti nyamsuma se paye na politics angasa kura uti asiye ya unkoko sa ade we untokwa unse adade nkogina wo se abronya didi na tem ne die no edi bibuza me MPP before amukọ wo se tama no wote ne radio zu didi atem mutim kogina na abro sa na se sa ate ne won se menu ya wo kọ eche ndijai mutimi se sa adade no continuously wadidi papa adwen wan ya Don Kaburams papa kromfo a obi asachira abeka ne wa firi mu pen wo so ya amroba didi papa ya tem femfnam age mu wo chen abrabo mu wo chen level kofo wo shi o maseten unuru ho chama yi kura na abo unuru ho
ono oko president Jen wo mago ni yanso e ko se na meba oko at least very sad ya ne kakra menka se no nto obi gimi amenka nje no ye nyina etia nto obi yibo obi a wo gimi ba so hunu ntama ye yibo a unya asem ya wanyan because wo abro nye kura ho ye mahia ukura ye bia wabra bon hyedan nko akire sai mintimi nko ufie nko kase o maame ho kankan a da bi mintumi ma ho odi nduru ho jina de kura esi so na faka na fentwe ni mu ni na tem de dia bi mpohye wa obi abehunu se de nkomo ne koye ada na mde party se kuru ya mayi enya maba na woso nti ena obie gimise ni opesa hwe de ekosi ho ampi before abodom pem akogu wo se obi a wadi sitting president atem obi a wadi IGP animu ye fom ebasa enkura nyina beye bi ye toa so sa suro be firi kuro nim edi heda ehunahuna na ehuna nkura bi a woza nka mukura mutena fie we di ano odene na mo che opa bi a mo fa che se okay mamu ntwi ne mu nche ye besere mo ana munya na my go se bi azisi pe mu nim se aduma e game ye na ye te ase na ne nka mahunu ne amo be ye no masa ko gina okura e share bufuo na ebi ana judge kuro no wo ye me di ade sa ade mpapa kuro e jelu emfa me ho wo so wo kwa wo se pagya wonsa so nsan che se wadi nkunim se wadi di president asem wadi nkunim se wadi di IGP atem ndino ye practice we ya ase echina no yanso yemfa ni MPP fo yeso ye ba ba man gofo mfa medie ni ye nya ne sa obi ne ka je masa abro ne pagya wonsa no nso pagya ne se ye de ne ye kurei wrong nansi ya na mu vira ba mo echese mu betima ba bie mo etimu ba ne ye de be se mu din ne ye bra se ye nyae emviri ho sa nkomodidie ni mviri ho ya asew na wo kan no nya temam ni se na Kevin Taylor ye bie no kwachi wo no bia no kwa kwachi no wonsu betuma ye case no achi na chi no omuti na ye no mtete no ho antia chi no na anu ye oba ye ya mema na ba bi fa ye mi ase de mesi aba ye party ni aban na ma ye wo mukura wo social media ni so adendi because am set record man yo wo ha so ye mu nhye ne se ye ni agro wa ha no so ba mo so madidi na nim sa ama na ba sa akwetena okoye woro so it means mo amu pekuro ni se ya na mo chechire ne sa eno ne na mo nya adwene se ye mu bi de nim se oman ne wodaache ye mu bi daache so ye ovision se ba be ye bibi di ama mo mfa ma guroi ene se be mo 1 2 3 yi ya emfa mese no free fie just be lawyer ne yankonko ya nim be kan okore se de etie e me hyesu se me MPP ni mechi asem emehyesu se me NDC ni so ye me de na so mechi asem mu nipa no ono so koka so bekum obi ndi na mo ka che no MPP ni a onim no kure no se che ne ka che ne ono so ka che NDC ni na ono ka se obekum obi no wo NDC ni apɛ no kure se che ofra me de me NDC ni ba me nua no ankasa ye se agimisem no mo onye biem wo ba wo se MPP ni masa abro nya ankasa ye wo ba na ba ye bias me yi wo firi masa du atamo de wo fra fa wo party sem no a ye chichiri kuro na mo mbese ye becheche no fa fro so na betemenka hello Gogo. Yes, sir. Juma Dasi. Mamu na Juma pa. Sofia. Tembra ga Juma. Ko ni problem ba ko wa. Mo Juma na moyo na pata. E shafen temtia. Kanye se die. Asasi na shafen temse de okania. Kanye se die. Bi ka kwa lo wi pon se man wa ya adi. So we think that what you see. Let's go nipa assassination so be a crowd we kasa what you see. Next president I don't know Kazano yeah. Pacho is assassin. The same mo kan see na mo ka pata adon yo kasa ko chi. Eh you to that she say ya you to fika no mi sabe. Yamisha pa me da sinu ofutu awori aba Yamisha hello good evening. Yes boss Hello nana kwanse papa yankwa azumi Bonya tu ma kafra network ne moya kura network no hello okay ye Yee! Ahuri.
Now, Paddy's man, no, was your. Oh, Paddy, Papa, sing Ampa Sandy Abrafi. Abra, be got them on young cross and cry. On the anyone who tell Ukuma, several grab a chosen on Frank. Case ni be wo hanya de obi jao because oh e hoboso ni be standard ti o so no more fa amomre fi wate matia e wo chem okay but just police and here Nigeria go fo gina chie ni omo som omo no time matia kura me ko bani he se bi empredia so e bi am ka bi so fa kasa wo ye nton ba wa hwe ya kasa no be tu be be to de ama ba opani abro nye no itasu sa se lumba ni oboyi ni pa fon de cancer fo wa wo ye pani wo kurum ha na wa ko trafidie kase su udi IGP atem o man pani a se bi anya do ye na no de ya no na kasa bi a wo ka tin na se bi impredia sa wan kasa wa abro ye no an kasa no o kasa de na ma anenchiri ma ne meye ti bi de se bi tata yo no Akoso aye say ya ma enchima bi e ba hu se sabi akwara no wa Kafra Nigeria Kafra fache Kafra hello Wofa yes madam Wofa maju yeah go Wofa idawi ifuni na abronye wo ankashayi biya bibi ifa ya ki yesu ni ko pilato ni no yesu go ma pilato okay ni se woni yakopon ba no se se ni waka no ba ko ile do yesu woni e pilato nsamra no ento ye tina bronye Ghana president utini ti o mampeni at Kafra ye ko yenim hello last call hello hello Falumba can go food become yes sir Papa bibi aboko boko na ofa abronye nsamo a okai ofa nkai na ewia se ofa yakatire mai on ehira eduru ba bi so a etimi saabe no mebre na se wan show kasa yi ofa ba bi edu be dina no ansam ya abrantie ni o kan ade nyina no ofa mpo wia se sanka o ka so machito bia no ma hwese se yewu ani yakatire wa obefa no ya omusa amanyasem na wo ye de nanso so obi ye no a ya anya no hwe obi anso ni ti ana ne sabra o de bawia ediduru ba bi ya yefere wo mu sade mo flower kira wo hia nyame nhira ya de wasi ya mfansi edi akira sida worship center o ma baba bedura chese o mo boy ma birthday kese pa madam opon dadie madam opon dampane sister Janet say yemwe show mano madam Mary opon dampane mame official papa enkoma azuka so say birthday chinchirichi azuka from Victoria Tony Sompa and say from Tony Sompa TV Victoria yame onisha na my birthday ba konso my emfa enon to so azuka fa to so my birthday no Mavis Safoa or Safoya me amia ya Paul 2 cent and oration Mavis 2 cent say o ma happy Mavis happy birthday radin shira no nka ho na onya okase ya di sina sida worship centers of Opanyini baba be take over papa ba etibacho jemena ne ntra nyame ni pa we no